Goro itagwo Shumileta. Nĩ tole mohiki. Tagwo Shumileta. No, Shumileta nĩ tole kule Mambasani. I'm telling you, ni Mambasani kweli? Shumileta. Safi basi la maanisha nini lile? Shumileta? Shumileta ni kidosho mlembo. Kidosho. Ni muhiki mlembo. Rukalia hizo eligia ora mono kuinuka. Adire bata. Jikari na kwa karea tu. Kana iko kiria u. Ni. Yes. Na adaiwa kimwira ri Shumileta ri atindira ke imagine no adiga ni ucio no wathie. Ndaririkana nginya twathiete VCT na tugithimwo no ke mumunya muno makiria. Okiura ona de sojo. Ajuga atiriri no na in this life. Yes. Let me tell you. Thino wa muturire uyu muturire hano kuingira matatu. Manyita. Hano kuingira gate. Oria ogekuo ni ngari. Oria mutonyaga mundu atonyaga matatu ta ici cietagwo lofa. Rukagina. Super Metro. Kenya mpya. I'm telling you. Yes. Na ukigarora ri kuma tawo ni guthie nginya thika stage ikoragwo ci nyingi muno. Abeto all stops. Exactly. Bikoragwo ci nyingi by the way. Ona kwi mundu ikiraga ngari ona kaumira muthaiga. Koguo ri kuma hau na kuigira muthaiga ri ni andu aria uiguaga ati ringi ni mahikania na matinani na miaka 5. Acio macukira ki? Macukira muthaiga. Kana ngara. Kana ngara ngara ni miaka 3. Gara ni kindu ta 3 years. Kana 2.5. Umeta CBD. Exactly. Unashukira gara. It's life. Na kwa ge by the way mathiaga long haul. Yes. Long haul ni kugatire kwa mundu ritigirira ati aumira thiteji yake. Yathika. Ya muthia. Kuria ngari yo ikaga atia. Kuria thiaga. Kuni kwekaga atia. Kuni kuimagira. Ucio kaigwa mahura miaka 20 miaka 30. Na ndo atiriko stage matatiganaga by the way. Hapana. Ora ndo by the way tarugithie magotini ona thata icio githie magotini no kuigwa by the way masira mekuo. Magatagate kandu mahikanitie miaka vote. Yes, miaka vote bai. Na 50. Na niko gutigana mareka atia. Marenda gutigana. Muturire oni guo koragwo by the way. Na no kionake mundu endaga guikara akiroraga. Ndugaikare ati by the way ati igana kwa igana. Ndukaneke ugitoero. No nginya utigie ka vacuum. Ikaraga ukimenyaga atiriri. At any given time, anything can happen. No kiripembwe. Exactly. At any given time, anything can happen. Neguo. Wanyita. Haunima. Todo mundu wa thino ni mundu wa wikara gikagatia. Agicenjagia na mahinda. Na mundu hinyirika muno by the way matiko-ini macio mokuru ni muthuri. Agoira. Kungituika atia ni kwambiria maundu macio ma divorce. No ninge ngiuga ni muthuri ninge nake utebangite. Yes. Wibangite by the way nginya mameno ni kirage kona hatire bata gugute. Wibangite agakira kona ndugu safa ina. Yes. Uwezi safa. Si ndio? Hakita kulamba. Tondu ringi na ringi randa gute nigetho safe. Tona no musafithirie na kuria mbere. Riu ugakorwo ati wibangite wega ri. Ringi ona ni akiningiragia guoya. Akona reke ndigana na mundu ucio mundu reke njikare orona. Ona hano uguo. Njeterere ahurukio no. Ni Jesu. Ni Jesu. No gituika ati ni watigwo biuri utuika ni watigwo ri na wina kanyamu gaku gakurumari. Na nduri na maundu macio maingi wina relationship njega na ciana ri. Ni uguthianga by the way. Miaka maingi piu. By the way ni ukoraga ciana cia ngura ni cio tondu muthe tondu turakiona mathi taringitie nawe biuri. Urona atia? We urona atia? Aya mujika maka. Ndiriona inywe. Ndira inywe. No tugucha 5. Na ndiramaka. Na ina kaja mundu ngiaga mukwendi. Ona korwo ningi nake na ciana igiri ngima. We mukuire kana inywe. Akore ke ni mukuire ta video anga video. Ne video. No wazamani na video na goikareta wega. Yes. Na mumanererie muturire. Tondu gutiri undu ungikorwo wi muru by the way ta imagine mahinda ta maya. Wi kuria gatundu mahinda-ini ta maya. Wi kuria Nyandarua na hoteno. Wina miaka 72 na 2 kana 3. Ni urateirwo. Imagine utuike ati ni uriangiria njiko. Ni ugwitwo. Igoro na ringiendwa sabe githemba kiu. Nirego gweta. Muraika wangu ni egukuoya. Tondu riu ri ta imagine igoro ringona wina miaka 70 kindu. Na unapepeta njiko. Ni uhaidu unapepeta njiko na hewana. Utainuliwa. Atiriri. Ni raithi muno nginya kurarania na giko. Utekumenya nyoka. Ta ingi ndaigua guku na ibobo ici gatundu. Na nyoni iraikira gwaku nyumboro uguo.
Wina miakeo. Mami bagita by the way. Yes. Koro ina kanyumba gaku wega. Ena karugiri kega. Wina ka saving. Exactly. Ona ni gwetha mutumia by the way kaiketie miaka by the way. Yes. Mukaga na gatorogano. Mutirithania. Na kumugwatithagia ndai. Igwata ndai. Wakibe gwata ndai. Agwata. Sinaci. Amenya mugatheka. Mugaura rugi. Maiza. Aiza banathie na mbere. Na kumuragia ciuria hindi iyo. Tarutigo na kone ta hindi ino. Yes. Mukirete wakibe. Kweru atia. Utire kauru. Achoka ega ndakena. Yes. Indo no muhingera nyumba ri. Mureike. Mukirio eri by the way. Etago wakibe. Tondu kibe mwana ngoria mukuru. We na wita. We witago wa Njoroge. Wa muja wakibe na gawita wa Njoroge. Njoroge tira. Ethi. Kamuria watinda tena kunja tondi ndiumite ndatindo wega atiriri uraigwa thirikari no terendera andu akuru atia ndiraigwa nike ndaigwa marendia nyumba ĩrĩa ndaihu gatagati Nairobi ndakomete ku hindi imwe iguru hindi ya Nyayo ndakomete ku iguru ndari umwe wa NIS ithuĩ twamuthuthurakĩria oro rurikanaga hindi ya Kibaki kwa athuri marutĩtwo kũ igũrũ mako igũrũ maigĩtwo kũu nĩ moi mwĩra wari ũmwe wacio wakomete kũ KCC hivi naendelea rĩu gĩcoke kĩa imagine kĩrĩ kĩndũ tũrĩ kanyamu nĩ ũgũkuona ihenya tũrĩ kĩndũ no ũngĩkona ũgĩtindanĩra nawe ona gũtirĩ mũndũ ũngĩkuona gũtirĩ mũndũ ũtindanagĩra nawe by the way rĩu we mũndũ aiguaga nguo ũgĩkorora wĩ wika tondũ wagucia kĩraikũ makoragia atĩ ũciatairwo nĩ ciana ciake arorete gũkua atairwo nĩ mũka eto muka arore ataka dire kiru kenge arore tiga mugundo uyu na roho rwake iguru tigaga rutangirigaga ru atiriri mwone kwenda kwivanga muthuri akwira yes kujipanga ni poa by the way ukevanga wega nigetha maica mugiukate haha gukuririra ri ni uramenya ati nduri na tisho wina kamuthitho gaku exactly ati ono gitweka ati na ciana ciaku ni ciakurekia ri rio gukorwo uri sawa gukorwo wi fiti exactly wina kanyamu gaku uramenya gako matingi gutunya to ni gaku yetheire we ni gaku kamera gaka muda geketha ndagahutia na timete ya kahwa tondu ti promising na ti macadamia ti promising mikorobia ti promising kana maembe ni kanyamu gukorwo na no kona karento yes no kona karento ukaigete no kone we teithie kora gatukuyu yes kona karento gatukuyu waya ngiri 80 igere sawa utakire na maundu macio maingi we ndurabatara maundu mangi exactly ndurabatara maundu maingi na ndurari no tokeni kai tokeni cia gwaku wika mundu umwe wika kai tokeni igana na no ena nguku igire na ngui imwe hau kagana uko sawa uko sawa no riu by the way reke ngwire ringi na ringi mundu ucio akoragwo mutumia no akoragwo taimite uni gwe ndakwa ati ndira imagine cumire tate wari wako ona miaka vote muikarĩtie nake no ukirage ukaigaga uguo ndira imagine no wathie no andiga ndira imagine no gukinya handu njikania kiundu thaki tondu atumia ni mathia ukaigwa ni mathie Canada ni mathie Australia ni moka guku Nairobi na yeciera guku by the way na akambia kucina nyoko guku no kaigwa by the no kaigwa no aikaraga SQ ya sani yake aikaraga SQ servant quarter hau ni wakoragwo aigetwo riu hau ni kirian ni ciira riu akoragwo ku na gatanda gake uni kuikaraga na mwari maiga kuna na sani yake ni kuikaraga we nawe we kuria gicagire kengwire uriumiraga tene ugakeraniria mukwanjo hao kaunyito gu na ngambuti itari theru warugama baro koneka tari ndami wakinyukia uguo kaora wathi umerete brodi tondu riu ri guku ni kurundire no aremwo ni gwakia ngu na ni rucini mabio no aremwo ni gwakia mwaki wa ngu no arema jiko ni remire jiko ndungihota kwa miaka utangiakia jiko muthuri jiko ni arema ndukoragwo na nyamu ino itagwo kiria gasi wanyita auna ko solo by the way ugathie kunywa cai mukawa ugathie na ndui nduri bia jikanura menya huo
ndore bia tangombera ye wathie kuraka he mundu ngigugwatha uigua wita ithe wa mucono oi kwerwa atia utie na kauru no ara ukirio wega ni ndara huka ndaigona nie nyumire guku mungetho niguo ni nduka ngugurira cai ukiigwe wega ukaigwa ngoro wega uiguite mundu wa muthemba tocio akuike mando ukaiga uyu ngai ni ngai wa mutuma Ngone kaibere wiki atagutumana. Edo mutumia waku nake ri. Edo ora nyua cai na indathi kana ora nyua cai no kareria na indathi ri. Nake tondu eguku mita ino ya Madon Home. No bacon. Ithero kuona. Ya Madon Home. Ni no bacon na gatumbi na tunyanya tutinitio tugathiururukirio guo zani. Ana arari anagi chiko na huma. Na gatania. Ithero kuona. Yes. Acoke anywe miro. Ayue miro. Wera ugoro oranywa cai ura brothina no ame ora kwa ikaire. Uri ora gikombe ni kono mweri taregire. Iba brothi muno na gikombe Wega mundu aikara wibange. Na we yuguite. Ikara we iguite tha icio no ngivaga maundu tia kuvanga maciana cia gutu. Vaga cikinya ukuru waku tondu ramenya ura kungikatha. No cietherwo ithe andu angi. Wako ngimenya ati kira ndireka. Ndirabaga na ngeva. Na ge no gevanga. No gevanga we mwenyewe. Tondu hatire stage by there at this life. Hakuna. Utangituika disowned. Itakushuka uwe ndakwira. Toginya ugakinya thika. Toginya? Hapana. Ni ugucukithio warega gucuka ni ugucukithirio ruiru. Utakinyete thika ni ugucukithirio ruiru. Karangibo. No tigo rio wika by the way. Yes. Amenya thule cio macoka kuhinyiririka muno by the especially nuona aya riu turaka guku na tugacoka tukehingira. Mitai-ini kwi mitaa ucoka ugakora ati kuruku ni kwagairwo riu koguo ni 50 by 100 mundu agacoka akehingira. Tena na mecicio karwa ithako. Hapana. Athuri acio wanjo tuika no waigagia matuko. Wakinya civigiste. Ugakwira ko andu matekomenya. Ndondumiraga. Utakiumiraga. Okwira ko munawoneka akiuma. No mama. No mama no ochomokaga. We Oregana no avutirwo wira. We rege no athire retire. We nduri na mainya. Ndakwira. No agwo kwiverega muthuri. Mundu ni ikare iguite. Ona we kou. Ugakoragwo ndungiaga tuvia twa ungikira ngari maguta. Wina kaundu ko. Na something's hamwe. At least ni rone ko ke keep busy. Yes. Ona ko muri aba gutebeba ngikanyita laini. Itawe wakidogo. Wekanyita laini ri. No nginya uri urabara. No nginya uri bara. No ndungituika tirigire tuwe wina tuburoti twakutwire tutatu. Ni ukonyita tunyamo tu hore bei. Yes. Na tuigarire muhuko. Wekera milioni cia kuithatatu muhuko. Urumage kanini. Wambiririe riu kuma huko uria gwika atia. Ona ukigetha andu agutindaga. Ukira amonjethera andu ingi gagatukai. Ona ko ni kuria ki physical. Yes. Ijethera ihandu. Kana gicurai. Ni kuri na mbia. Ndakwira. Uthio igura gatuka karia gakoge gakiria akumeria mutwe. Ukanagia ciana ko. Gatiga na kira mitwe. Ukakenagia ciana. Wakora wina mukefe mugima. Yes. Wina mukefe mugima wa thwiti. Wa thwithere mende. Na no wakuheana no wakwendia na. Ucio tu wakwendia. Ukire na mbia. Na ni past time ni kwa handu ha gwikaga. Andu gigetinda hau nyumba. Iyo ni leisure. Ni. Ngonaga handu ha gutinda. Ati tuike ati by the way ikarogwo muico by the way ni we ocio thae mwana nuthu cia rucini ukira na gutekura wi bara we mungetho wathie mungetho anga futi taima maguru rio mutumia waku ri yes agutigire ng'ombe igiri ukiendia tondu tikiri undu ngutangigitwira na ciari ndego ndungiakamire utangigitwira yes live ndi kwenda by the way mundu ikara kimenya gutire stage utangikata utangiumira utangicukira gutire stage by the way na ara ko cukithio kiandu ingi maginya no karora by the way kiandu ingi maginya stage ya mwisho kiandu ingi maginya aza percentage let me tell you ndi gukuhitha no na mwaka wa 2023 uyu wa 2023 uyu turi turanina thini wa mabũrũri wa Amerika ri andu aria othe marahikanirie ri no anyita andu aria othe marekire atia marahikanirie 2023 2028 nuthu ya makorwo matiganite
That is statistic ya America. Magome singwa. American statistic. Yes. Ikakoro hiyo by the way. Half of the time. Yes. Ikakoro a half. Yale marekiria atia. Marahikaniria. Na Gutigwo kukire goko na bururi witu wa Kenya. Nikeigirete. Is there. Okoraga odigano national ile kaja no. Kata kumenyora kwa ikuikarete ginya kwa masina ndi ndorore ginya ndo ameta kwa masereb. Yes. Wona matira ikala ni muno. Asa kwa magakatia. Magatigana. It is happening. Na no menyo ne depiction yana kwa masina ndi ura goikaire. Ona riwa ria maregire 2023. Wiki. Goko gwito ni tuke mahoera. Marone 2030. Turaga ni muka hura 2030. Mario hamwe. Aja watatokea vitaivia. Dori hado takeka atia. This is live, I'm telling you. Hii mambo sio mchezo nakwambia. Safi safi. Etagwa Newton Karish avai mware na kudegia gangara ni zile maongo watu danganyana nazi tabuti orengo endete kota igwa gore gwendete kotono gore gwendete wewe utazamangi ukaona anamwambia atazalia Dubai akiwa ndegeni na kuambia na hiyo ni uongo si unajua na ile vyema hani maige mono by the way. In fact there was another story that I was some of the comments by the way ni mmoja mwirigite kuria kwa Facebook. Yes. Ati ni kitu gani ambayo ulifanyiwa nikige kiwekirwo by the way gituma witigire arume siekuo na ngiona mwire tu by the way aya ni the story by the way kega muno na kige na ngiona gutiri undu utecokagira akauga weri ogukugwo irafuire gukugwo irafuire ri goko inywero ine she happened to meet a certain guy handsome. Yes. Kadawe baru make watungana na make wasemania ginya namba wanita make wacenjania mwanake ri yes mwanake ena ginya matakaya njega muno ambata akiri maikarite thi ena matakaya njega muno aikimwira na magigicenjania na muno akiamberia kwarangagia by the way yes na even after kumit maita meriri kadeno ekiofa kumuino egeciria no imutware mucie kumuinukia yes na kemuruta hau by the way hara mari na akimukinyia gwake aikeigira makiwanira ki kwaheri riwa gicoka ikiambereria kukimwiraga one of these fine days siukuje tu kwangu yes unaona siukunyo nitembelee si ndio atonora kana na mundu magana na ratwarithia ngari njagari ena mikoiko yes na githe tio gegete ugicere ini ugicera tondu mundu mwega na agigicera na kuria aracera by the way ni miteno itagwo ya Valley Road kuria Lwaka Valley Road we nawe kwenda Valley Road ni Lwaka ruriku kora thugioro otai Valley Road kuria do itoka cia Kenya sikara Valley Road eni araikara Valley Road uikaragwo ni who is who yes kwa hiyo wewe no nginya ugure ama apartments macio uikaragwo ni who is who yes I'm telling you ende na ngiwacera by the way na ngikora boy sawa amejipanga ena nyumba njega by the way gitekio Kenya ni Marikraina ndio kuona nyumba ni bungalow fridge ni double door ndio kuona na on top ena ginya murugi kwena MBC odorasa she was handled with care yes arora kande na muikari ucio na maisha macio akiona pana wakiroko na riu haha ri haha riu haha thiri undugi hatiri kwewa na jambo ni kwa hali na mali nitajipeana kwa hali na mali eto ni ura kiroko na by the way live yo TV ule igana yo yenyewe igana kia I'm telling you sitting room ule igana nyumba wikara witeithie igana nyumba yothe sitting room mugeka 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 guo mwenyewe ni ule wa mundu maguru oiga atia ni ule ukoragwo umite kona nginya kona si mugeka ro mwekira ya plastic na guku ya ni mugeka ora utia ni kwa mugeka mingi by the ukoraga ya hogu ha metha iga wa muraiga maguru ndakwira ni mugeka ora utia kona na kona njigwa ngaita gwatia anga riuma na guku anga mabuluri ma makiria marafu
yumana komeke o meri uguo menene ugu na ko ucio niguo mugeka agicoka ru kuma hau by the way ni gukirugirwo ni makiria ka fast course by the way kiria kiigua wega gwikinya mathari ma gwiciria ati negukirara the boy offered to take her home. Yes. And I don't know cio ni mundu mwega. Au mundu mwega ura take care of the girl child. Exactly. Kogo ni kada njega. Na ikimuoya by the way. Na ngimutwara muciĩ. Na ngimuthie na ngimudrop. Yes. Akimaanisha ni tukeria ringi urika atia. Urikioneka urigicera. No maragicemania no marake WhatsApp and all that. Na rakinya kile Instagram. I'm telling you. Then gwikinya hinda rira gutwikire ni riako ni gukirara. Na agiuka. Yes. Na kirara thiko ithatu. Arugagirwo ni bisi. Oikirio tubebe. Arugagirwo ni bisi. No arachafuo. Na mwarikia kuria by the way magaikurukia na kindu gitagwa a glass of wine, and not necessarily a glass of wine. Tiwaini ya kawaida. Ona tawaini wa kawaida. Ni karia karekirwo. Ni bisi ono ria bisi arokaga kuwete. Uria kaigana. Gubacirirwo. Kau ni gaguthia. Mucoke riu arute njohi iria riu cia goro. Mwenji vijari. Yes. Maguga maisha no maya. I'm telling you. For 3 days. Aikara go igwa by the way mugiuci aiguaga tata te Dubai. Ni maisha kwagira. Arora iguru ri ndonaga heaven ya haraihu akiringithania no raikaraga. Angiraga kona guku kira gitigarite no faracia thaba. Yes. Sanje boy tarathira. I'm telling you. Maisha mega. Maisha mega by the way. Kwagira pio. Kwagira muno. Yes. And it happened that akirikia gukiinuka na agigicoka the guy just cut off kindu gitwa communication after that. I can't communication after that. After the koidatu. Ira koji vijari. After communication I can't communication. Yes. Ide kwaria na ngeriu. Amati kwaraniria. Then kaire tukagikiraga gicira te maybe something happened. Ligini ateire thimu. Maybe something happened. Rekethie ngegeta. Kengangetie mundu uyu. Yes. Rekethie ngegeta ngamurore. Wanyita. Agisia nwe gathia kamurore. Na agithie. Ukimurora na akihura ngengere na ikihingurwo na uria wahingurire ri aya murango-ini ahingurwo no bicio uria murugagira ni aikimuria riu ri ng'anie ku ni ngeretie kumunyita na thimu rirega atia tutiranyitana ndagiciria njuke ndimurore bicio cia ngimurora guo murorere mundu akikorora wone akimuraga biro na si ta wina problem kimugia ritho akimburia atiri mundu ucio ni wa mui wega kweli we wina ma we ni umwe nginya maritwa make wega riu no igo maidu akikurio no ambia kwahauka yes ni ne ndemo we akimwira riu ri reke nguteithie ngwire guku ti gwake ogo ni uraroetwo ogo ti gwake ogo kiria ngitari ogo kiria ngitari niguo ni kwa mundu mwaine na mundu cio aroka ro ngorarire aroka rucio no ria mundu cio athie tondu me uratari ni amwira oke ikare ku aikarie mucii ni ona nie ri ndimwe wega ndimwere twari mwetu tamugate ndimwere twari mwetu akamwira wera moya atia Karuvini ndimoyo guo wera moya atia ndimwe virivo and that was the last time she ever had or so that man ya mwizo kuona virivo oga gwitigira andu niki ni ukometigira oye kwa gwitigira mahini mana makora bururi niki mekuo urake ni proper goko mai andu ni mahenagio reke ngwire ona njirete niki kwa story kida to ni mwiritu ona njirete kwira kata haha mwiritu magacemanagia na mundu haria Bank of Baroda arugamite hau mathaini ma kihwaini makambiriria andu ni mambagiria chat oro hau kwa muracemania mwetereire matatu hau akiambiriria
makiambiria kwaraniria magacemanagia hau makaria magicenjania nginya namba magakiambiria kwaria magithie WhatsApp chatting no kwaria teke mwana ni nduta ira vengi mwene na uko na ni kira ndireka ni mekunduma mareka atia maranduma marenda kunduma Rwanda ko marenda kunduma era gutora ithamirio ndathie Rwanda tondu twina branch tureka atia marenda kuhingura ku hingura ku ani tondu waria ni ndona ngwendete we ndona ndathie tondu ndathie miaka 3 ni 3 ne ukona thira munene muno and I don't want to lose you ndigera uma ikuhe nani ani yes akamwira rigo makiambia kwaraniria itondu maragicemania kemania kone ko hoteka ri iyo ngiya gutia na nda yakwa Ega ndukanjure wiki ta 3 inya ri yes matura guku manyumba ma Nairobi kun matura naguo na ndoi kuria mundu ikaraga itirawe agakana muthuri orathie Rwanda miaka 3 na ne amwenda agenda gutige kirathairi nake ohanda nake mwita mbere athiite na magithima makona ndaiho kana kuma hau ikireka communication yakinya Rwanda thimu ikiura amuria kwa yarathie the following day marikia guthima ethie Rwanda Mwiri tu cia coka kunjira atiri tondu ara guko Island hindi marugamite stage ndiri nona marori mama ina gonde sangare omekirite makua hindi campaign Oi galera a campaign ya sonko zangaro ne sonko ne aite andu acio amazangare wa campaign ayo akiona muthari mwana wakamuru Rwanda akiona msafara ndu yarugamite stage na no arakigwa nginya ma MC makiina hau makiaria na sangare wa makiina mayuka makirugama hau marugama hau na marugamire hau makiambiriria kwariria na sarakasi iruguo na kirori ni kiria kinene cia road show ni kia road show ajirie ndio nire mundu ucio hau sangare wa acha wakamwiria amu video wega ri yes amurete si amure wega mbica njega nigetha atonye mutwe wega ri yes kirori gikora ari nona marugamite menyithirie kirori cuba-ini akuyuria riu marori ni macio mabura wa ngaro yes ari hau arumite cuma mundu ni orire no areraga kana doi mundu no wangu eno ni Nairobi ni orire eno ni Nairobi reke kwire ndukaneciria ati nui andu ukamenya hakuna mtu unajua and you see wale kindu gitagwo na ivite yaku guko Nairobi ata kindu ndutekuona ukuona nganga nginya tari mbute uti ndutekuona urithia thia by the way ukahura murango wicirie ati ku ni kuo boy yaku ituraga hakuna wacomoka muwaria anyitite muguka wacomoka Oyas ndio huyo basi ametupeleka na hiyo rieng ya gospel ita the Gatundu's finest. I'm telling you kuma kulia kwa Loop J Entertainment ako chonjo kabisa ako chonjo kabisa yes maundu magi andu mekaga ona tari ugakorwa ati maundu we kana uri ohana tha ici ndwe macipirwo ni uri wahanaga ringi na ringi uri munini kwa maundu makorwo macipitwo by the way yes itaru no ko wikira mamugongo kia gurutuki Gorda zati ndo malika wakawasorete tatu na nikata ikanetia tono wali arita ngomo ikia ngona kaiga mabiu yo ngai ono kia korora kiti andu anana uyu ni muizi roba arora kila makere ke mugongo no ria kihana akona pana uyu lazima akue ni muwaji I'm telling you ni ndo ama udo by then aliingia kuria sasa babe sasa na hiyo sky ilitoka wapi hiyo ni birthmark na we by the way ukabirire kumu explain no kona vio na mu explain rali ena gaja na ringi wagire kira makiutondo no itene by the way andu marari na wana muingi muno tondu ni jo muthuri umwe turaga thua ganginya umuthi uyu
mohagirira ng'ombe mutingo makamioherera kiria ngurutuki makamioherera mukanda makoherera ng'ombe na mena ngurutuki ya maguru matatu riu kuma hau ni kiria mugacoka mugakorwo na rusami ruraihu wakora ng'ombe ri wakumianora eni nigetha muigurukio ni ki ni ng'ombe we ngurutuki iguru yo kire hitukite ng'ombe na ng'ombe ri na ng'ombe ri ego gero gyokite ri ithiti kwehera eheri ni kwehera eherire ri amaguka mahitukite na tondu mohereire ngurutuki ng'ombe iri yarora mwena ore wana iguru na githiti to nginya ngurutuki na kigarure o rimwe haria garuriire oguo ri mathire mite iguru mari eri we na brother yake ni mathuaga no kuma meiye ni mathuaga mena brother Emadhuaga na jarari baile kuma idio dislocation ira magire ri itiacokanire hau atingio kondo hau atiko break eu imagine mwikarite tari uikaretie mutumia thi ukimwira ati wona uguo thuaga tiguciarwo tiguciarwo ari accident ukambia ukimwe kuria ni accident iri kuri ng'ombe ukamwira ni accident ya ng'ombe tetuhagirira ng'ombe agadu no let me tell you kwe maundu by the way atangi gwitikia agicoka ni rukorwo rigire tu maundu vice ri ukira kambia gu connect akai uyu asa yo ti ng'ombe atire ng'ombe hau waringirwo akeia kwandu makona nginya mahara guku guo baruini by the way igo karwa na iti mahari tukundwa gwa ringi mite iguru ni ukarora ukona na ringi wina kirema kiana tari gia gucinwo yana tari handu tawa munditio wale mure moto no ngetha kumuiguithia by the way hapana ni ukoruzi nginya mundu mwega ni undu wa maundu twana hau kavere kaundu by the way ga kudiformire kaundu kana ugiikara kaundu keho ni undu wa utene ucio na waganu ucio wakoraga by the way ithore mweria ndia zero ni muti ukira Moro ragoathi kuivithia mwiritu ukamwira ati ijicho yangu sikuzaliwa hivyo lidungo nikigua kwa mwembe juu akirogwa kororogwa kaya atire mwembe kwa no guo by the na ariona guku guo jana kaha na no raigwa thesa ngona tuyo irabu iro guana murucio ni mukurituhanira pio no kwi maundu makumaga thutha ni undu wa mitugo yo ringi mundu aruta tondu no ihena cio itire mitino maundu maria ciekaga ni gukora by the way kiutarona thiko ici ni nyonaga by the way uria twatengagirira rori tugacuhirira ri anake aria meho riu thiko ici mekagira nyamu cietagwo skates rio kacietagwo skates maratu macio skaters icio maharukagia makanyita rori ucio no wana uria twekaga wakohora nyororoka no ruo ni na gukurutuka no wana pro max riu ucio ni pro max ati anyitite uguo rori na matirama by the way we undungika na barabara ine ici urona by the way undungika barabara ine ici by the way wala nginya mundu ra mwega ungikubatara akorora guo akona acha kamwira acha nikwambie ilikuwa na skate ndari na skates nginyitira kirori gicoka ngiiga break yo rimwe hau ni honda umire magego maya mana akorogwa kaigwa kuria thina si pombe ukoshua sio pombe ukupigana kwa klabu wewe akuria tondu ndirona thiko ici by the way matimakaga maimagira na nyamu icio na ni maraimira kundu kuingi muno by the way ona ndekirite kiga thirikari ni kwenda uke na regulations cia nyamu icio tondu ngigituika ningi uraingira barabara oro uguo ni nyingi muno ni wenyitirira kirori unyiteta kirori na muriere na ringi ni mundu hau uguo gicoke kinya mukiu githie kirigi kihura emergency na ndukumenyaga ni ugukihura munju kiromo gigakinya guku uguo na gigatuka magegomana ugakorwo nduri na magego makurutwo matimera na ihenya matha egimera takiri magego mangimera akutire magego mangimera no uthiro gekirwo magego ri kuma hau na ni urenda kairitu ta muthoni gacoka akona hwaini waruta magego mana ugaikia ngirathi aikagio ngirathi na mai macumbi gukoraga babe hizo staff ni za nini ndio ni za nini aragana ni magego magu na nduri na no amenya kuma nduge muhurira njuku
Huwezi muentertain. Kumau. Hapana. Ligeno kwenda kukumumunya. Guy. Lo korora. Maundu maria ureka they are going to affect you in future. Ndakwira mura batie gwikara maundu amenya matinge mutanga we swira kiroritu no hindi rokorwo ni magego mana ni ukamenya ndio niguo kamenya ugikoma urutite magego kairi tu yakwira ati tareke nyambe njokie nguo njuke ni ugukomete ona iga magego thi na wi mwanake agora kira mwe kiaso kata kiaso muko na wina rasta wina drive traga muno na gathuri ka gym ka six pack na gathuri ka gym bicep tirone kana wega pio no wakinya ni guthie toro ukaruta magego mano gikagia ngirathi waurire rori na guko thutha ni tirike atereme ya go skate ni tirike wi maundu by the way ona ndakwira nginyona wana ucio toruta twi gicagi we andu mangonyokire maguru na hindi yo eni no kaigua amade makiuga atiri ai ami hata kama ako na do ako deformed kiasi mimi simtaki anahitaji alignment wajida aiko tweka galako oizi agiatiro iki oizi wana ucio wa gujuirira ng'ombe amatara alignment na gujuirira ng'ombe na guku icagi-ini mone akwenda amenye wandu aingi muno maumite Nairobi maimbite icagi-ini magoka Nairobi na maundu macio magatuika ni marama affect kiasi eni evyo taruo ko ni tawe to guthia na gukuguo macio-ini na mothoni-ini na kuria kungi SNL kuria thiaga mone arakuona wega muno nyitite microphone hau gemera wa pinduru ukimera wa pinduru githii kwa pinduru igego rimwe rikauma rikagwathi ego kwa ruma gathiriri ai yo joba bana twezi badia gitoero mameno yake inaanguka ovyo ovyo lienda SNL kaangusha meno kaangusha jino Veranga inaga break. Oria tiriri. Kwa nini imebaya? Hizo mama zake meno zake ni za kubandikwa. Zinatokaga zikijisikia. Mugita mukanywa. Mukahora matoti. Yes. Wewe okario na no masimeda wikara magitindika gona rurimi. Ukariganiro. Wathi gukunda na kaire tu ukatiga igego hau kire-ini. Gira kamunyoso ine. Gira thi. Ukaigua kaire tu kaiga tebo acha nitaka. Wacha nitaka. Kagona igego ale. Kale goa. Na ndumwirite tumago magumana ni magwikirwo. Wahurite rori na guku thutha. Wego skate. Ugiskate. Ataenda. Kako ya horo. Kwe maundu by the way. Yes. Matagi gutiga. And they affect you in one way or another. Of course. Tumaundu tu mundu akuagira tumaundu simple. Atinira ati hakuna kitu inaweza happen. Si ndio? Ita happen. Kuna kitu inaweza happen baadaye. Na kitakulamba. Na mundu okona. No thiko ici andu ni very choose. Ona no ici ni omobanaga. No ici ni omagombe. Mecokanagiriria ka mundu kao. Ni omobaga mundu. No ici ati ni o Ngai. Arakorora oguo. Aba guthimira oguo. Na ukaigua nginya makiaria. Karibu atiri. Wana mwana kwenda mundu upitwo ni Ngai. Oguo tu. No rakora oguo tu. Ritho tu. Akakumena. Ritho oguo tu. Akomsawa lakini o mapua. Iyo ni mtu hawezi jifunika naye kwa kitanda naye. Atakusuffocate. Ashachukua oxygen yote. Aro amani ruma. Akaya maana mawa marwa. Tia kompoa lakini hizo manostrios zake koja manostrios zake na nakakaza wa marwa. Zinavuta hewa kuliko windu soko. No izirie.